भगवान अछंती ना कहीं आम साथ नदेले भगवान अछंती कई साथ न दिंतु कौन है भगवान अछंती आम जो ठीक रास्तार थी ठीक बाटर जो थी ताले भगवान। गुड इवनिंग। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी पारथिबे आज आमे कहा विषय कथा हवा कि कहा टॉपिक रे कथा हवा। तो गाइज संध्या टाइम हेलानी एबे तो मु आज ए सब विषय ना एक्चुअली मु इंस्टाग्राम गोटे स्टोरी पकईली तो से कमेंट आसला एंड तो बे कौन कि से मतलब रिसेंट बनइबार थिला ना तो एबे वर्षा आई प्रबल जोरे वर्षा एत वर्षा आज कौन पे जानी है एमती पूरा बात्या टाइप तो मत बाध्य होगी लाइन तो पलैसी किंतु आज तो इच्छा अच्छी मतलब बनई माने बनईबी मु जोड़े पिला इच्छा अच्छी मतलब बनईबी तो आज ही बनईबी एबे बनईबी और सांगे सांगे बनईबी से लगी आसली छात उपरको। तो छात उपर आपण मैंने देखुए माने व्यूटा बहुत सुंदर देखा बहुत वंडरफुल वंडरफुल। तो ठीक अच्छे तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी पारथिबे आ नुआ नुआ जे आइचो से सब्सक्राइब करिवो आ सब्सक्राइब न करी कुआडे भी जीवनी। तो वीडियो को स्टार्ट करिवा। फाइनाली पिला नष्ट करने पड़ेगा कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं। एक्चुअली जो जगा भाई कहते फाइनाली पिला नष्ट करने को पड़ा मतलब कौन याड नहीं फाइनाली पिला नष्ट करने को पड़ा मतलब कौन भाभी कौच कि मतलब यहाँ खुशी रे कौच कि फाइनाली पिला नष्ट करने को पड़ा ये कौन गोटे खुशी जो तुम एत कहूच कौन पाखरे पैसा नहीं बहुत प्रोब्लेम एते प्रोब्लेम माने कहले भी सरबनी। हेलो हाय नमस्ते आओ केमती अच्छा समस्ते आज बहुत बड़ गोटे बेड न्यूज माने बहुत दुखर कथा आउ मंदिर को आसची मन भल लगिलानी। ओ एतिकी तो शुणिकी मत बहुत खुशी लगे मनटा तुम भल ना आ तुम मंदिर जाइच बहुत खुशी लगे दिल रू खुशी लगे विश्वास कर सतरे बहुत खुशी लगे ठीक अच्छे ना। हाँ चप्पलटा ये तो बहुत दुखर कथा से मंदिर को आसी बसी कहीं मन भी भल नहीं बहुत बड़ बेड न्यूज तो मन भी भल नहीं झील को लेकिन आसिले एपटे दे मुझे चल मंदिर जावा झील माने आकाश रो भाणेजी माने मो माने झियारी छुआ हिसाब रे झियारी हिसाब रे माने झियारी आमे तो एबे घरे नाही आमे एबे बालेश्वर रे अच्छे आउ बालेश्वर रे आमे आकाश को घरे अच्छे आ ये आकाश को तो समस्त जानी थे जदि जानी भी नहांती ताले नेक्स्ट वीडियोटा जो ओल्ड वीडियोटा छड़ा होईची आ पर वीडियोटा सेटा जाई देखिबा आकाश के जानी परिबे आउ आकाश कह गले आमर सान भाई आम हिसाब रो किंतु आमे ताको छोट बोली ना धरिकी डाकू। तो इवनिंग टाइम से आसते गली चलो टे मंदिर टे जीवा मंदिर टे बसवा कहीं बहुत बड़ दुखर कथा माने कहवाई भी निजक भल लगुनि बहुत माने कथा हूँ सीना कि भितर कौन हो मुई जानी एत कि कष्ट कर एत कि परिश्रम कर लास्ट एमती हो बोली मुझे आशा कर हाँ एते सब कष्ट करी एते सब परिश्रम करी किछि हेलानी। हाँ ठीक अच्छे आउ थे ट्राए कर मैं भी है जीवा टेंशन लेने का नहीं भाई टेंशन देने का है। कौन करी सकाल आज हॉस्पिटल जाइए आम कहीं पेट पेन होता ये कहते मझे बेले बेले पेट पेन हो एबर्सन कले तो निहाती पेट पेन हम ना एबर्सन ही से जिनस पेन तो हम ना नॉर्मल ये तो सब नॉर्मल। तो एबे डॉक्टर पाक जीव जानछ ना तुम मैंने एक्चुअली ना गोटे कथा कहूँ मुझे वीडियो क्लिप पकेबी बास एतिक रहा माने मु गोटे कथा कहबी तुमको मतलब जदि से जिनसटा तुम्हें कौच तुम ए लेवल कम अच्छी से लेवल कम अच्छी से लेवल कम अच्छे यहाँ कम से कम से लगे आम बाध्य होते सब कलु ठीक अच्छे तुमको कौन टा लोक सपोर्ट मिललानी मत गोटे कथा कह तुमको कौन टा लोक सपोर्ट मिललानी कह लोक सपोर्ट मिलनी फैमिली सपोर्ट मिलनी फैमिली कौन दरकार फैमिली कौन दरकार फैमिली केबे इम्पोर्टेंस नुह जेहेतु कि जितेबाला तुम्हें जितेबाला इतिश्री भौणी जहाँ मैरिज कर कि लव मैरिज कर जानी तुम स्ट्रगल विषय जानी सबकि जानी सबकि जानी तापर भी
ମାନେ ଏତେ ସବୁ ତମେ କଲା ପରେ मतलब ସେତେବେଳେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ନଥିଲ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେତେବେଳେ ତମ ବାପା ମାଆ ତମଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ନାଇଁ ତମେ ସେ କଥାଟା କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଉ କାହା ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିବେ ନା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆବର୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ मतलब ଆବର୍ସନ୍ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ କିଛି ବି ଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଡକ୍ଟର ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ତୁମକୁ ସେଇଟା କହିଲେ ସେଇଟା କହିଲେ କୁହ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ। ତମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବା କଥା ରିପୋର୍ଟ ୟା କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନସନ୍ କରିବା କଥା ସେସବୁ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନ ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କି ନାଇଁ କି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ଖରାପ ଅଛି ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ବ୍ଲଡ଼ ସେଇଟା ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତୁମର ବ୍ଲଡ଼ଟା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତମମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ତମେମାନେ ଯାହା ଆମର ରିଏଲିଟିରେ ଯାହା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସେଇଆ मतलब ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାସ୍ ମୁଁ ଓପନ୍ ଖୋଲିଛି ଓପନ୍ କରୁଛି ଓପନ୍ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତମ ବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କି ସତ କି ନାହିଁ ସେ ରିଏଲ୍ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ସେଇଟା ଯଦି ବି ଜାଣିନ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତମ ମୁହଁରେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଦେଖିପାରିନି ଏମିତି ସାଡ଼ନେସ୍ ତମ ମୁହଁରେ ତ ଇଏ ମୋ ଭଣଜା ପୁଅ ଇଏ ଆମର ଆକାଶ ଭାଇ ପିକେଶ ଭାଇ ଇଏ ଏସେଟ୍ରା ତମେ ତ ସ୍ମାଇଲ୍ରେ ବହୁତ କହୁଛ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। मतलब ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆ ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ମାନେ କହନ୍ତିନି କି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେବି ଯେଉଁମାନେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେବି ହେଉନି ବା ହେଉନି ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଥର ବହୁତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତମମାନେ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ତମ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଏ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ନା ମୋତେ ବି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହା ହେଲା ଯେତିକି ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ଦେବି ବେଶୀ କ୍ଲିପ୍ ଦେବିନି ମୁଁ ଯେତିକିଟା ବି କ୍ଲିପ୍ ଦେବି ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବେବି ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଯେବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କେବେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଝିଅ ହେବ ତାପରେ ୱାଇଫ୍ ହେବ ତାପରେ ବୋହୂ ହେବ ବୋହୂ ପରେ ଶାଶୁ ହେବ ବୋହୂ ପରେ ମାଆ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ଯାଇ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ ତମମାନେ କ'ଣ ତମେ ତ ସେ ଲଭ୍ରେ मतलब ଛାଡ଼ ଆବର୍ସନ୍ ହିଁ କରିଦେଉଛ ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆବର୍ସନ୍ କରିବା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ୟା ପରେ ବେବି କନସିଭ୍ ନ କରିପାର କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ मतलब ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ଏମିତି କରନି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତମର କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ତମ ୟୁଜର୍ मतलब ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଠିକ୍ ମୋ ୟୁଜର୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାମାନେ ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଏଇଟା କରିବି ସେମେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏସେଟ୍ରା ମୋର କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ବି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ मतलब ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି मतलब ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ଏସେଟ୍ରା କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚାଲ ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସବୁ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ମାନେ ମୋ କହିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନୁ।